Пригородный мал базары достар. Ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Базар Аламы каналынын катталуучулары. Урматтуу мекендештер, караңыздар, бүгүн 13 апрель 2024 жыл. Бишкек шаары Пригородный мал базары. Объездныйга жакын жерге жайгашкан бул базар. Так, биз бул козлордон тартып көргөзөбүз достар. Видеону алсаңыздар, лайкты басып колдойсуздар, каналга катталганды унутпаңыздар. Dostlar, reklamалық қызматы номері 777 84 96 48. Каналдан алсаңыздар, лайкты басып, каналға катталганды унутпаңыздар. Біз баштадық. Қозылардан баштайық. Достар, бұл қозылар қанша айлықтары? 4 айлықтары. Еркек ургачы аралаш. Қаншадан сұрайсыз? 10 миңден. Базар баа берди, берилек бе? Қаншадан? Магазинский баасы қаншадан? 9'dan bolsa beresiz. Anaka. Şu qozular 3-4 aylığı. Жақсы, biz bu bazarın çeye kiremiz dostlar. Koy satkandardın nomerini sırap ketebиз. Sizler çalıp sırasаңыздар болады. Так, мынага. Афган окшойт ма ола? Assalomu alaykum. Қалайсыз? Бул арашат. Мынага. Карбоносты қараңыздар. Qo'chqor u? Qancha oylik? 4 oylik qo'zi qo'chqor a? Bu Arashan bilan Afgan aralash-ku, o'sha. Yo'q, bu tozalari Arashan. Arashan ila 80 liniyasi deydi bunaga. Razrez. Qo'zi qo'chqor 4 oylik. Afgan qo'y. Ha, bu Afgan qo'y. Bu Afgan qo'y qo'zisi menammi? Qo'zisi men qancha tish bu? 4 tişe gele 6 sayıptır. 6 sayıptır var ya. İkinci qozusu. Tak, bunun bağısı kança? Koydun. 100 miңден. Bulda 100 değil olsun. Buldağı 100, buldağı 100. Жақсы. Bazar bağı verdi, berbe. Sürelek. Ben hakikaten baylap koygan boydan turат. Şöyle turат ha? Жақсы. Номер қалдырасыз ба? Ооба. Айтыңыз. 778 778 455 455 405. 405. Дағы бар да үйде сатылып. Бар. Қойлы. Мынакей қозысы менен. Афганский. Так, бұл қойларды тартып көрейік. Ассаламу алейкум, тақсыр. Қандайсыз? Қозылы қойлар ғой дейм, а? Мынакей. Порода қайсы бұл артықы? Арашан Афган смеш. Қозылы қойлар. Тиштері қандай тиштері? 4 tiş. Bulda 4 tiş yani. Болчу. 4 yaş oldu. 4 жаш болуп калды. Та үчөөнтөн козусу барбы? Yok, iki onu. Mo çekene. Urgaç oldu mo. Козулар бар экен монда болгондо. Булардын баасы канча? Kurgoy 130 bin son oldu çoğu. Kuruк 130. Үчөө. А бул Афганча мал. Afgan 100 bin son oldu tam. Афган 100 000 сом. Бул канча тиш? Boz. Боос. 5-син тойт а? Жакшы. Мага. Бул порода Афган. Сemiz экен. Так, телефон номери 0500 05 80 11 11 22. 22. Достар, Афган Арашан аралаш кызыксаңыз чаласыздар мына смеш койлор бар. Так, бул козулуу кой. Козулуу койбу же коз отдельно? Boz atın. О, коз отдельно. Канча айлык козу бул? 2,5 ай. Буттары жоон экен. Кочкорбу? Канча бул козу? Козу коч. 25 000, 2 айлык. Так, бул козу менен окшойт, да? Bu boz men 25. Козусу менен 25. Козусу ургач. Кой канча? 2 yaş. 4, 2 жаш. Boz urgaçı. Козусу ургач экен монда. Olsun adını satasın mı? Olsun adını satpay деген. Так, мынага токтулар. Шөп токтулары булар. Канчадан?
30'dan 30 ming so'mdan ekan bu. Qochqanmi qochalakka? Qochqor qo'shildi shu. Qochalakka. Bozor baho berdi. Geç geldim. Kech keldim. O'sha berlakmi? Hadi. O to'qtular. Semiz ekan. Dag'i bormi yo'qmi? Satqiliq. Çarvalarda tartay çarva. Qancha ekan qo'zi? 6500. Erkek urg'och. Urg'och. Şef aldığınızlar bular qanchadan bo'ldi? Bilmaylik. 3 baş. Qanchadan bo'ldi şef bular? Ya. Qanchadan bo'ldi? Har qanday degan. Qanday degan bor. Tak, kichkina qo'zilar. O'g'li. Qanchadan şef? 6000. Qachon borib? 7,5. 6000 7,5. Suralışı. Satılganda gene şey düşüret. Bu kozlu koyga da mı? Ya Kança? 15 lira da. 15 kozsun yani. Evet. 15 bin. Kozlu koy. Selamun aleyküm. Kança kan bu Meranos? Alındı bu. Kança? Kaçta 10 bol kaldı. 9700. 9700. Kozsun yani. İşte 10 bin. Uyga yetişmeyen 10 bin bolup kalktı. Boşalıp ketdi. Oşunda alıp kalar. Жақсы. Tak. Orada oylar var. Qanchadan o? 25'ten. 25. Qancha tishlar qo'ylar? 6 tiş, 4 tiş. 6 tish. Bunlar boşu yoktu. Ular qanchadan? Bunlar boşu değil. Bular da 25. Tak, Meranos qancha ekan? 14'ten. 14. Qanday istaygan? Andan oldu. Qo'chqorlar ko'p, qo'chqor. Bozorda qo'chqor ko'p. Buruqada qo'chqorlar. Qancha ekan qo'zlar? 22 orada mevdoni. Eko 22'den biri, Eko 22. 222. Eko 22. 11 denen de şunu. 10, 12. Yaxşı. Kozlar qancha oldu Aksaqa? 6'dan verdim, 6'dan verdim. 6'dan berip turman. 6'dan berdim deydi. Süt eşik qancha ekan? Ha? 18. 18 bin. Naklar sizdeki? Bana sonra 20 tekledim. Çok. 18 bin. Süt eşik. Yaxşı. Qozu qancha? 6'dan. 6. Bu kozulu qo'ylar qanchadan? 15 mi? Mayli, ariq. 15 dan. Ya qo'chqor qancha ekan? 130 ming. Qaysi liniya bu? Buldozer. Liniya buldozer. Razrez javogan, biroq stoячий ekan. Svet mощный. Карбонос kerak. Mayli. Quloq 20. Tak, bozor baho berlik. Ha? Berlik. Berlik, ha? Qancha bo'ladi magazinskiy bahosi? 110 ming. Yaxshi. 110 ming. Bo'yi qancha ekan? 98. 5 metr. Yaxshi. Qancha oldu? 8500. Meranos, urg'ochi. Mayga. Qo'ylar. Optamir roznica deganda. Qanchadan shef? Qanchaga chey? 15 gacha. Civekçi olacak çağında oldu. 9'dan 17 ming. O 17 odayım oğlum. Sen. 9'luğu da var ekan bu içindeler. 9 mingdan
17 bin geçiyor. Assalamualaikum. Kancıdan kançaga çeyin şu? 85'ten 95'gacha. Yok, bağları. Ha, balları 14'ten 18'gacha. 14'ten 18. Bari koçkar ha? Kança baş koçkarlar? 150 başa. Tak, reali bola turgan bazı 12,5'dan başladı eken. Жақсы mı? Nomer kaltırasız mı şef? 0502 0502 08 29 92. 08 29 92. Dostlar 140 baş. Dağı tap dese tağı bire veresiz. Sağ olasın. Жақсы. Жақсы satыңыз dostlar, çalasızlar mı? Bu koy gisar mı araşan mı? Kanca? 14. Özüm alıp koyayım hazır. 14 bin. Buna gel. Жақсы koya gel. Buna gel. Semiz koyulur. Var, boğazlar bu. Boz. Kancadan? 35. Kanca atışlar? 4 diş. 4. Boğaz koyulur. Bu kara kozlar kancadan? 12 jarımdan. 12.500 lira. Tak, bular aktar. Var 16'dan da otar. 16. 15'ten 14'ten var. 16, 15, 14. Şunday bağ. Sizlerde kanday. Kökke çıkıp kımmatladı, arzamladı yani. Çıkor. Toylardım mangaydan. Assalamualaikum. Şöp, bular urgacılar erkek. Bari koçkar. Kança baş koçkar? Bağası 15. 50 baş. Eki tişlerce tiş buzelek. Tiş buzelek. Tak. Telefon nomer 0700 48 02 01. Qaqta turadi bu? Moskovskiy rayon Belovodsk ayılda dostlar. Çalaslar. Qo'chqor kerakdir, baylayın degan. Jemleyin degan. Tak. Bu жақта дағы qo'chqorlar. To'ldirib. Только optom degan jag'i o'sha. Oho, mana qo'chqorlar. Assalomu alaykum. Eyledalar bu yoqda ekan. Tak. Şef, qanchadan ham bular ham? Bular 400'den narxi 400. Bu 100 mingdan. Liniya qaysi? Bular ko'p karabildiki. Narx qancha? Qaysi? Ökö karabil ha? Abul. Juraf. Arap. Mana. Bu 400 ming so'm. Qancha ishladingiz? 11 ay. 11 ay bu. Buni bugun выставкаga apardim. Jeng oladi Liboy. Bunaga qo'chqor. Bozor baho berdi, berilekmi? 200 ming. Buga 200 berdi. Tak, buga berelek ha? 80 dan berdi. Aka, razrez. Quloq. Mo'broq moshinagan. Mana razrez. Shunun qo'zlari o'zi. Boshqa? Bir tuğanlar ekanda shunda. Tak, bu urg'ochlar qancha? Bular 150, narxi 200. Bu 250 be. Bu 200. Qo'zisi men. Qancha tishlar? 2 tish narxi. 2 tish. Bu 6 tish narxisi. Yaxshi. Bular. Onu olgan qo'ylar. Telefon nomer aytib qo'yamiz. Qancha? 0709 35 97. Dostlar, uruqqa qo'chqor kerakdirlar, chalasizlar. Bu aytgan sanangizdan kemi bor da. Sizlarsa bo'ladi, ha? Yaxshi. Dostlar, chalasizlar. Yaxshi sotingiz. Tak, ketdik ham bu yoqqa. Qo'chqorlarning turi bor.
Gigantar buyakta var ekan. Videoni uyoqtaymiz. Çok like'ta basıp qo'llayingizlar. Uylar joyga ketdik. Nega? Kichkina qo'zlar. Bu yoqda qo'zlar bor ekan.